ni wow men wulian ti poining ko kosunet kay sakrew ritinga daw dukwayang way pagunen Pohnpei nan sabul matail wuyak pur choror karye sak payo ranwat niapeng mas riye sak wono paren kauno riye riye sak wono ranwat wuyaran katwa won wuyak pur choror wot challenge ka katlamu ta bang katyen an lolo way ban wulian tai ti o patawan pakita ren wan paron net ka kulian tai ti o ya lolo ritinga daw yak pur Kalanan kami speaker. Saya kedin kupure kenal sekarang nilap mainan kupure yang paton sang kata. Yet feed couple markan uya kiri wan sukses. En pulang kemarara tunggal sekarang kapan. Lat amalat. Kapan gerantap saya dosen mereka tu kupure kan. Kapan kita anak-anak Pwuhng uya lama-lama kasantian bahan. Main kuat sama tahun lebelat. Kerat ngol koyak. Kerat ngol. Main kawit kit. Nas matara taso yaki o sakrai rangkateng kalangan. O kuramawi kan kit kapul margen kamarain ngeren kawit dan kamarain iki do kawit kit nan uya lama-lama bahan. Kuramawi yang mana kit Pat ngalu ya lamalam angkakan kasaleta lengan wow osar angkal ngan tanir tiniran ketun kalangan nilimeta yengero kapeta partiyo sakarata naman so say kit town of kit ong V6AH napan wat sarawi yang tentu kalel ispesan makaleta mo yung naman ulian kitiyo ya sa karata lakwet nila ng kapayanir o national center sa kumasi kalangan din senator ko melen wan poronet pwede lolo kay kakatlan na sa matay uyak puro ikan po na sa chief clerk kong roll call Senator Adson Abram Senator Kadkadaur Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsa A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterico L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred San La Torre, Senator Daniel Leben, Amen. Senator Edgar W. Licanet, Senator Tendi Teswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Makari Mikel, Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitra I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. kalangan chancel magtay sa bulman ko quorum tayo katlan na sa matay uyak pur amawa ay proven ka kulian tayo tiyo uya sa bulmatay sa karatan kapeng melal sa karan Mexico kapeng lap ang kupuran nilap sa karan kaipuni o wawlap ang kupuran raksoko wawlap ang kupuran isoko wawan ko sa bulmarlikan ko nanalang ko nan kanyay ko mautoro rong labalap kay Divarian Triac Momotso government national state local Pwuhng Kabinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Movik, Pwuhng Siyong Kapung Labalap, Honorable Nelson Joseph, o Yangamoy Siyong Kapung Kankaros, Pazaksit Edingal Wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Ladoro, o Honorable Senator Kankaros, Lang-lang Samuro, Aloysius Sericio, so masakano lang-langan way, mawaya-waliya pe, non-color watch, Men Pohnpei Koros, non-chamber, Kalal, mas dipin kalal.
record o iban tor porontat ong sabul matay floor leader iban kalway tenan uyak purkan Kalangan ko promise speaker mo na iba yang patpatay tungal kabung ang patong kupurakan koros kabung bojel bo kupur mau kupur sabakon ko masensal po no naman tayo loyang sana mau mencangot speaker ay tungal ko bani wow ang patong sabul mamisensal nilang melil bank pron rail mo sapuko suko likant ko nanalak nang kanyin ko ang Pohnpei masaksit tungalin ko wow bank promo wang ko pa speaker wang honorable senator kang koros melil lang samuro ko koros Luiso, Siriso, lang kasampal ang kan koros yang kot patuwa saksit. Speaker Bilman Batrong kom merel wawon ki kapinan wen Pohnpei Honorable Joseph. Karayong kapinan Mofik. Ara tungal kabinet kang koros pan executive. Merel Bilman wawon ki songkobung labalapan Pohnpei State yay Nelson Joseph yang associate church kan koros. Merel Bilman wawon ki rail kan labalap mga papali government in FSM o melel local government kan pilman batong kami melel uya ran maong kabayong Pohnpei insok nangwong kisapon mamay staff kan government sakorok burmaong kak niya chay lang kak kapantalang watapan channel ton sapol matay uya kupur murin rangot magpagkaroon Kecaan jalan mga kawaitan floor leader pwede kamagit niya o niya utupan kamagit Matay bang kapantala sa matay wato alal dan channel. Kamu floor leader. Ang speaker tungal sakarwaw sa balang kakpatpatuta bang promay koros speaker man sakarok burmaw niya chay prop sabal matay kalantar katiyam ba na itam ng paisak wano yung sono raturo. Ariaman. Ang jalan mga kamagit floor leader la tore chay lang katiyam po ng paisak wano. Pwede miya utupan kamagitok chay katiyam po ng paisak wano. Pwede po na siya sabal matay floor leader la tore. Kalangan speaker kan patungan tabiyata patpatunan raturo ay tungal wow sa balang patpatuta bang promay speaker man sakarok burmawon miya sa insal masabal matay uya kubur tururwat panim saklal lakap pwede kita tok kasampalakan patpatuta ng kamtikan makunawan na poltasang legislator wat ay man patungan yatak kumagot ay lang karay-rayla uya kubur tururwat ang kak ray-ray grani saktayo Mapan ititi ni April Isok tarya ketriasok kuno magpagkarya man. Ariaman. Chan sila mga magkamagit yung mayor, kamagit man karay-ray lang sa matay yung purtororwat, karos mautong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni show, miya masa ni ba? Dahil masa na pa ipampo na siya kamagit mamiyap tayo ng rutung iti masa na po. Karos mautong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni So, kamagit pa itar, o sansal, tayo rutung iti yar masa na ba. Karos mautong kamagit tayo karay-rayla sa tayo yung purtororwat, ray-ray karan, Asiak tayo, o mapanititi ni April Asiak, masa ni Pwuhng, masa ni show, kamagat pa itar, o sabal matay yung purtororwat, panray-rayla, o ititi ni April Asiak. May atay ratoror, kamuy Senator Edward. Kalangan ng promo yung speaker. Kabung ba ang promo ko yan si Priya po yung takot pacayan sa pumimasa ng iba ni Wawo kaping masansalar ay singalwa ba ang promo yung speaker. Wawon di honorable vice speaker, honorable floor leader, honorable senators kano regan mo yung pacayan yung kukurin na yung sangat. Honorable speaker, imen pacuan yung motion imen pacuan me ranwat Israel kanina ichocha ng kolonya na chinachintikit wag kasapul bang uyawi ang Israel elementary school kan ng kolonya wag tikit kon kagan painta sir chebelo tent ang Israel school kan wag kasapul ng Pahrek. Honorable Speaker, ni Sophie Kasal, iyew sektor maging pacuan mo ni Laut, o ni Sophie Kasal, mo ni Chocho maging kapurela.
mintuan kawit kan ya kinsansal na sa pulmatay uya kupur Honorable Speaker ben patuan yung motion melil sa Committee on Education and Check melil sa on tatok with uyaw o tama so kawit pen sa on komukit pen education metua sa mapuka yang patuan sa pulmatay pochet in Pahrek alangan Parliament. Yamin motion. Chancel ang mau komukit yung mayor, koros motion komukit o masani ay Pwuhng masani show komukit paita. Dia masani pen hira Chancel asang. Kamu Senator Pahrek. Kalahan Speaker, orang iban yang patut. Dan patuan megotong floor motion yang sewot. Emin patuan kayu yang kita on sakratan KAPWARESOU kuburan sama toy ko labalap. Sabi kuburan mo Chancel Pwuhng amendment child yang tayo kiran kap naur kap. Ongoing Speaker, Vice Speaker floor. O ang lang kan wow ko na ang togo honorable members chorus. Dahil gan may yang dahil nan kaliraran wat. Ito na siya paruton managap and maybe paruton nickname proud. Nabigyan to EUC. Dahil gag muna ibang barol dahil gag ito na siya mas. Mr. Speaker wrong ay ulapol ito. May kapadala siya po. Kung puro kung makapay. Irawat sa kapinggi parota. Mon Education Committee Manapali ng Submarine Education Act of 1999 nasa amended. Ako siya free and appropriate public education. Sirigan Chudaban Pine Megot kita toyo namoni nan school may right toll. Chudaban public private school gan. All public free and appropriate education. Public education. Dari example gi ma inangan parents association ay Chudaban o ama school the county school am kawit kunrail road ay meron Chancel Pwuhng kusunod kami aso ay women paron si Speaker kailangan kurang Kailangan Senator Pahrek, mamawar Senator Simon. Walang no kami na Speaker. Wala tan patriyo na nito sa karatan mo sa rawat ay min patuan pagit sa patrol sa pumumi national kasumpi puni wow bisay sa diyan sa rawat dan walwat nang min on kom Speaker no dito na po sa Jordan Chorus tignan yang on lagi mana dapat sa session ng rawat sa kalawit sa Jordan Chorus Speaker ira kasampal yung essential sang kampagabay Senator Edward pariyagit riyasak wano met essential me kampak font tok school elang tau sang tama kini essential me nan par nagiro Pahrek moni top tapato sang FSM nenen song taxan ko state and Kadkadaur hari utada tan sabung education and maintain status quo utan pananay na some changes at that take up na school system na niya isu patuan pweseng ta statu mau moni kanap imen pin patuan irawat na korong pagkakuyaw motion memia bagi ya kan irakan me consider eligible cost ang sektor memia pwe tame ku uyaw mas padodo odel nan tab nakiro pertenen kasapulap kin kola panene begin lap kau na pata sintu ngalakan troton kasamo lukotokan ha education utan salat hari mai ye tent sira be kak uya alaw pol gas be ewo school kak totongin nan kasapulap atame rana ne fundraising essential nan tab nakiro
tauli milioneo mi opsi school kopren ngoi me yang to ki song la plan mo ni wo di anana pa mia me to tamat pikak padonan ta mon molwot me kai dia kinto kolonia kelet na nane song sawas kitri pil panana we kan koros pil panana hari isota men magtrail pan pil lok panay na pisak siyang taulun po school to tan mi magtrail pan yang po up mesang ni ramet to ramet me related on graduation we allow for cost ko ha ikamele ne me campaign education anan na kawin lo sularan so pang miyo konsantian to kap ko me pan mo men revitalize educational system in Pohnpei reparator korong-korong uang so karaba so rakpan dai kawewe Ari imen utungata motiono o teatro kolonia. En talk ma muni buka ka tatagong school in Pohnpei pun related on kasabul. Rent share tent o mapilka buya kawaupan Israel me lukodokan why not? Israel ka tatagong ikin kamelele me mga maging patuwata ang high school replika kukrano pun kamunga to school ka katugale to school ka. Na sa muni ko sa dungal buka buka siya wak yang apal pan katon lapalapakan baging kato maledi kawawiyo kahiyang sarun tatawag buko anana empita kapal siyang nan muni magtaging paprela ng FSM Trust Fund ay met mimimpat kiyang sakaratan motion mimiya o sakaratan mesensal siyang chairman chairman ng JNGO speaker ay tungal laman lang mamaw siya uwang mekot siya tawagin mekot Uyaki ay tungal tong pag iwang ke magduat saya lekat sokat. Kalangan ng kamu speaker. Senator Simon, Mawar, ay panponit si Chairman and Education, Senator Simino. Kalangan speaker. Munay ban patuan ay jungal kasalata na pit promotion no. Kayo kabang biyang ranwat pagi kuprang kau na sansan. Ay jungal wow kapatapat. Kaprito saksit. One kun kom Vice Speaker, floor leader, honorable members Parusian. Isin bulay de patron why me. It takes the whole community to educate a child. May nirawat anane ang kakbukutiyang na sa bulmadal matmatawan adal apali school the kaskuli ta sa bulmadal cerita. Nang context magdal katkite patruan Mepit school, yung song-sangan naman Amerika ray la pali school. Ari en sansalang kudai korusian. Nan pacet school koreniang paisek sama nampum ti. Ari Department of Education sudah kakapali irakan mepit tamang kudai mamasan. Menwaikan sektor sudah bilminan posentin tetok magkudai lang kakapali kasi bulte wiyep. Song tray kan mapang kakapali Anane school. Igar banami PTA. Israel PTA ko Israel may initiate some activities kay mapangkak tapon pangkak kapali. Wasakan may Department of Answer kakapali. Eri committee bantu ulang lale. Karena kerto Israel kan mapangkak kapali inangan floor motion sang honorable Edward. Apa angkak de sanjan. Na esyambare tapa activity kung gawin na school pon. Kalilaw din school, PGA, imerguya. Parang kakapali wasakan na school pa sa kakapali. Every involvement and parents nan school, essential na schoolun net, schoolun wana, schoolun nawak, schoolun salatak, school na puwitan ng Pohnpei, parent involvement kayo lap. Every isang wiyaban activity ka, merong wiya, parang tapon wasakan ng department ban sa kakapal. Eri imin patuan sa bukat pagdailang kak kosyonedi kubura dahil ng buya pentetong kan tapali pilyang kamarain soang todo mangkak parata. Ime imin patuan. Kami di bantu lau apali rew kalangan speaker. Kalangan Chairman and Education, Mieter Masan Ben Hirawat. Speaker, motion and close. Makupurama impone sama Senator Highlands. Kalangan speaker kumpura moni ban yang patro ay tunggal sekeren
wow and patengate sapul mumine patoyer nilang elenan mall itwal sakaran wow ban kupromi vice floor nos iso lang kosakan honorable chairman kan o kempo kabay honorable senators kan koros melen won ki sapul matay staff kan yang patuan won ki managap meyang pateng sok matay wiyo kupurin minsan ranwat pilih wow itungol wow and bilkak leleng koros meyang kecil pipian sapul marahin mingkair kan speaker ipatuan kesampal kita ululia irawat kuekia pit school fundraising abil wiayo ka school speaker school utana uya sapul matay puko sansal me school Pohnpei wat sayo wuksang school me miran wat ayatwe lakam pali sansal me sabul matay school ran wat sabul matay sirikan lalakong sang iral kan me neksang school an supis patula sansal me ran wat sabul matay kapalakan apote bil laut sang an sukan me patula utana kesampal penilai the chairman Pohnpei and young take role the responsibility nan sabul matay school chaitelon kalapala ong sector ikabungi ramasan salo pueki sansal me sector munuwat kin purpuralan nan sabul matay kupu hap kupu purame Pohnpei wat in kaisang pit sabul matay kempan kamarain yang betul kesampal ki utan cai Pohnpei wat sabul matay po kayu di ka school hansal me papa nono ye parent school ka school kayu ranwat sabul matay serikan reinin mayang kapital nan way laut kan purotong pewat suruka kareta ikasampal ki motion memyan suara bibir kesampal ki Chaita Meliela ya sabul matay ko melel papa nono sa matay ko kayo school song riyaw nan Pohnpei ranwat me fundraising kayo laut school oroson mo sansal me sabul matay minimin memyan suwat ipil pali riyawat me sektor pokata school oroson mo dari Pohnpei ayo ayi magtali yas ranwat yang paton kesampal ki kacay tiyan aramas wat wan sabul matay toto nabambil kaway toto sarapen pa ko to niya sa maula kampali sansal maranwat speaker purotong uta kacay pewat pain sabul matay tiyak sabul matay kosok and tiyak ranwat wuksang ranakan me patula pilpin nan sabul matay government sabul matay salpene pueku wow ini kesampal ikabungki motion memia buat aban yang kawait and puralang committee in education puenka kutan roberto yang irakan mekayu koneng puena pali rawat ayi tunggal sekarta met speaker kalangan mamawal Senator Hiren Senator Carl kalangan may Mr. Speaker muna iba niyang padyang kupurakan ay tunggal kung kupurain kak padyang sa mamasan ng kasam sa karang kapong kayo punawa may padyang nilang ay tunggal wala pang kupuramoy want to meral 5 speaker floor leader ay tunggal wow toro rang isanalay mo termanet kardo kan kutuar Senator Miguel nasa Pwuhng Senator Adun ay tunggal wow meral pang kupuran kampakabayan over Senator kan Pahrek i kapong kamasan kasilakan mayor may Mr. Speaker apun sansal sudah pakai school kak require service school kanan natin ticket Kasantin Parent Teacher Association sabul maray school and kasantin maserban natin ticket puena pali kasi bul sudah kak ari mau po ire assignment uya o men pergidak Thailand roster nang kasan tupukat utang sudah kak school sudah kak require service school man natin ticket puen kaano pagya kasi bul kalangan may Mr. Speaker Langan Senator Carl mamawal miyete masin ben rawat kami Vice Speaker kalangan jual sekarang wang tapat-tapat orang kami floor wang tu yang nak parlimen berkan orang kan yang kain nan kalero
Nabiltebiyan men kapesa kan speaker kameleme protel mission masin pen iro kasang balwat education committee wala dala bali ay men pagidak siya no kasi ito masin ito langan chancel makamagiti umiya tayo rutungiti masin ben irem chancel na direct word koros mo utung kamagito masani ay Pwuhng masani so kamagit paita tayo rutungiti masin ben ituan kawait masansal ay nasayang sa Bulmatray Committee on Education. Karos mautung kamugit masansal siyang Senator Edward ay nasayang sa Bulmatray Committee on Education, Masaniyay, Pwuhng, Masaniso, kamugit Paitar, o Simon Wopa nasayang sa Bulmatray Committee on Education. Miyatay Rachoror pan speaker kami Lord Liter Lator kalangan ko mo speaker ay tungal wow sa pahal ang kakpat-patuta bang perang kasambal wat o pimelal wow ni ol kasambalin way man niyan patong tay Mr. Ospo men kamelele me turino ratoror me ban miya pilsansal matay bikaray sa pul matay yu kubur toror wat are tay men sakara kubur maon miya tay lang group sa pul matay kalantor ukat talang ban item number isa ko yung standing committee report Chancellor mo Kumugitin floor leader, challenge sa paaltalang the ban order of the day, standing committee report. Pwede yung utupan kumugit work, try ka tier po standing committee report, o pampleo po na si floor leader Latola. Kalangan speaker ay tungaluaw sa palang tutuwa sa bang perang katukbot. Speaker may sakara kuburmawan niya, tayo lang kakan place standing committee report number silip karya sa kwalu labi na raya sa kuno na sa pulmatay kalantar ng ramo. Karya man. Pwede yung utupan kumugito ay ban po na si Karos Mautung kumugito Masaniyay, Pwuhng Masaniso, kumugit Paitar, pwede yung Paitar ay man patron, tayo lang place standing committee report silip karya sa kwalu labi na raya sa kuno, ban sa pulmatay standing committee report and rangot. Karos Placer ay ban po na si Chief Clerk, Standing committee report number silubgiri sa Kualula rin sa kuno mapit Legislature Bill number Yapkil may sa client rin sa Klimaw sang Sound Committee Judiciary and Governmental Operations kalangan tayo lang kakatiyanan masinabak may papreya buwing kakpone sa committee chain ko, Madam Chairman Pahrek. Kalangan ko, Mr. Speaker. Dan baruan pada Committee on Judiciary and Governmental Operation o Sabieta report with ay bagi committee members ang nagsusi wasakan may ibang kasela te upsan ay tuan reporter lang. Muna pan baruan tola ay tuan wow kaprayan pan kubramain. Report with ay me itan tuan bang kubramain kamadang kusanet ng dariyap kilimaisak level na tuisak lamao. Kamadaan ko sinduat, kapitelong dan sombongan mas pagkitruisak na mau. O sa mga kamadiyan siyan ko, tuwan lagi yan siya mau, panggag. Kuya kangen korong-korong kay kuya to Israel kan masansan na report. Kung iban patulay man, patuwan kita motion tayo masa ni Karyaman report ng basilibugiri sa kwalo nagnari sa kuno may kupurmak. Chancellor kumugit siyang Chairman and chain ko, Karos Mautung kumugit ang Masaniyay, Pwuhng Masaniso, kumugit ang Pwaitak tayo ang katiyanan masinabe. Privilege my Mr. Speaker. Kamuy Senator Teka, Carl. kamalin labanaso. Irayo may man pa doon. Kamuy. Kalangan buti kamalin labanaso man yan. Dahil
Tayo sa pala, ro na sa pulmatay uya kupur. O chansal mamona tayo komalti, tayo mamasani, tayo bangkat yan, ang masan ben standing of the report, silip kuriya sa kwalu, labnyari sa kwano. Kamagiti umiyayer, o miya karyaman ba? Pwede kamagiti po itak, tayo kat nan masan ben. Niya masan ben kamutang ko sunod. Kamutang report, the report, silip kuriya sa kwalu, labnyari sa kwano. Kamu isa ng tagparay. Kailangan, Mr. Speaker. Ikapin ki law-lawan na isang ranwat kamaray niya tamayan. Ikapin kawitan mamiya nan komal. Iban parol ngita motion yo, iman barawan sakar mising keban. Ito all committee members chorus. He was uncompromising but nan kat-kat-wad. Muna iban parong yata motion na iman kataman king dahil kusundat magdahil ban masani murang ranwat sa uyawitan moyum kataygin pot o war o kataygin sergi lantern lamp bottle amoywat magdahil kat lolle may kiyawag yun dahil kat konstosa dahil kamarain kiliyol lipong niran pen kabese bilmiyan dari kamwatan ugitak na robot para robot ki ye sherpatin makeup sang ni ragan ni padoantar aiman Yada motion talent kak kabrela robot o ran committee and chain ko ran kak ran taksang iyo kabredo ran kakabali kupurgang koros na miye o niya ban buroto iban pinmatarak ewang itong vice chairman Engkag honor to engkag walian fit o wiya robot wot niya bang purto mo rangot. Kay padawan to karyaman. Chansal ang mga kamagit mamiya, standing up the robot, silip kuriya sa kwalu, labnyari sa kwano. And rekamit lang sa matay kamitian, chayan ko. Karos mautong kamagit ang masa niya Pwuhng masa niso, kamagit paitar. Kami lalim masina nanapan masin na chansal me chairman kaway datar karapan e ban kapurpurlak kailan ka kan kupureo pa na tan totoo ko Pasular masin na standing up the report silip kuriya sa kwalu labniya riya sa kwano aktay daan po na siya sa matay floor leader latora Kailangan ko mo speaker itungal wow sakta dan kakpat-patota bang from katuka sampal what speaker mon Iban patola uyata komogita kumkubura yang gak patawan walian community melel katuka sampal legislator what melel man to na so katu patuton na pastulen lang tetikan nyoanis mayang itong sabon mamayok burka sampal rahan what man pagiyaw da balan lubulubon Kailangan floor leader pag yung mulian kahit hero ko na siya all kasyamalan way man yung itikan yawanis may ang patyan sa matay yung puro na kailangan promitikan Kailangan speaker may patungan kulo-kulo tayo man sakura kuburmaon niya tayo lang kakarap sa pulmatay kalantar o katiyang ba na item ng paisok tayo yung pil kalantar Chaler kamagit mamiya po yung miya karyaman pa rin kamagutok tayo katkatiyag doon ng paisok tayo yung pil kalantar o iban po na siya chief Legislature Bill number Pahrek sa Kumalayan Risa Kwano, a bill for an act, amending Taylor number 11L-77-25, the comprehensive budget act for fiscal year 2026, and for other purposes, only Kareokim sa Klangwatawat. Kailangan tayo ng kakatiyan ng masinabay, iban po na siya Committee in Finance, Melel Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga o sa bal bang kupura mo yo pang kupurakan koros bilmen pa diyang kupurakan o kasamawang ki
all kasambal riyaman magpatyang tayo, Mr. Ioannis, Mr. Obispo. Mr. Speaker, ipata sa mga din muni yun nuwaw, karakarak, kamagat malwat tayo lang ka, kuya kupuro kayong, karaya o kim sa klang matawat, kamandang usunod pa, kuriya sa glimaw, laban yari sa kuno. Yaman. Chance lang mau kamagut koros mautung kamagut to masa ni yai uang masa ni so pagi yai poitak trebang katian an masa ne pe mai kupuren pona se chairman and tabiata sul matrain masa nen kamutan ko sini chairman kor Kailangan may Mr. Speaker, ibada sa mga din muni o kasabal itong sakaran wa bang kupuro mo yo bang kupurakan koros. Mr. Speaker, kamandang ko sa network Uya tatak kesembali wang maluat puegi peyan kosanet kapuyu mamaluat kamanata. Kosanet mirai to tatakan Pohnpei State Government kan chorus. Me sabis kiyanga Pohnpei State Government sembari yesak. O uya mau apo inarai ban magita step riau. Ay me sansal ban kupuran maluat mai Mr. Speaker. Kamandang ko sinad pa pagkari sa klimaw, laban niya sa kuno, apali iray to ang tatakin kambang sa lumaw kan chorus. Maray sabi siyang Pohnpei State Government, lelesong bariyesa, kunin duwan-duwasin ko sa net, may patawantar, pwinaray ban makit, step riyaw. Mr. Speaker, iman patawantar, met kao na kukupurukan, may flora men kay makao na bata, pwede pilapali kambake, may R&D, Ops Director o Police and Security. Ay pantuwanda med po nan masan pen tatawag da kupurakan ng son o kay kapatayang tatawag pukat ong watawat kariyawan kamundang ko sa netpap kriya sa klimaw laban yari sa kuno. Kalangan may Mr. Speaker. kalangan Senator Carl iman pona se right into tutor and floor amendment kat masalar masalan kamutan ko sunnet tanan masalan kamutan ko sunnet what kailan share floor amendment kan kamu channel Kalangan may Mr. Speaker. Niwawa karakarak kamakit malwat kailan ka kuya kupurki floor amendment sila bukit tuwesak silu laban yari sa kuno. Yaman. kan sana mau kamagito koros mautung kamagito masa ni yai uang masa ni so pagi yai poitak tabang katian an masalan floor amendment sila bukit tuwesak silu laban yari sa kuno. Biar masa nabe, chairman. Kalangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupura mo yung pangkupurakan pares. Floor amendment sila bukit tuway sa silu, laman yara sa kuno. Sungusong nga pali, iray itong tatawakin kamban kaya dan pa yun way. May Division in Agriculture, iray itong tatawag Eklimen. Iray itong tatawakin Division in Natural Resource Management, itong tatawag Pwuhng. O essential ng kamandang ko sa network. Iray itong tatawagin tourism. Iray itong tatawag waliman. And kaway ito kupurakan, may pwede ko sa net chororyo, may ruwas sa bukitaglaan patit. Essential, may pan personnel at kitinggila, amount may pan uyasteb. O pan angin mo, essential, may pwede ko sa net, may ruwas sa kosutan po yung rel kami sa bariyesag awan matigitiglaw uyala amount me panapali step ko and sansal jo pwede pan miya pikasal tama po inarayban mo kita pwede din personnel katigitiglaw kalangan may Mr. Speaker Met mesudo monik kap pan to. sansal mesudo mo nito kalangan may Mr. Speaker Kalangan chairman Carl. Biar tu masa nabe floor amendment. Kamu senator at ward. Kalangan po mi honorable Speaker baka check sa pali mo sa karon ko member tuwan yung motion kaya lang baka hindi ting masin ben floor amendment look it way sa silu level ya sa ko Masalar masa nabe floor amendment. Koros mautung kamu kita masa ni yai. Uang masa ni so kamu kita paitar. Koros mautung floor amendment masa ni yai. Uang masa ni so kamu kita paitar. Okey sebelum kita floor amendment silip kita isak silu lebih nyari isak kuno. Mayor to floor amendment Senator Park. Kalangan may Mr. Speaker wow karakarak kamakit malwat yan lang ka kuya kupurugi floor amendment sila bukit tuwa isak tayo laman na reyes ako no Koros mautung kamu kita masa ni yai. Uang masa ni so
kamu kita paitak tayo bang katianan masin pe. Mie masin pe Senator Carr. Kalangan man Mr. Speaker ni sangon momote kamadan ugadaglawad apali right on the tangkanen option sharp Sansal ban option director right on the talk kamen pan division in public land the right on the talk ek pan Kawadian board the right on the talk Riamen Palian survey right on the talk Riamen Palian historic preservation right on the talk ek pamen ugadaglabugat esansal ninduan kosanet na ipadawan dar o ende dem mono bugat niya ban magit ban personnel sang nan mono mamalwat kamanadar o soto mono kapan to kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, mie masin ben floor amendment. Kamu Senator Ned. Kalangan kami Speaker, mo ni bang patuan kita itu macam wow kapatapat. Ni wow men patuan wiyata kami kalian tete masin ben floor amendment ng biskuit situation payo leben ya recha no sabel man. Chancellor mo ba mayor kamu kita tete masin pe koros notung kamu kita masin yei. Pwuhng masin iso tayo tungtian masin ben floor amendment biskuit situation payo leben ya recha no. Speaker. Kaya bang katianan isu ben floor amendment biskuit situation payo leben ya recha no. Koros notung floor amendment word masin yei. Pwuhng masin iso kamu kita paitar of tayo sabul man kita floor amendment biskuit situation payo leben ya recha no. Kamu Senator Edwin. Kalangan Speaker, tungalan ko wawang kami Vice Floor Honorable Member kan Wiral kan mayang batang time minsan kanak may kaping ki tatawag mo tayo kano kaliramot may dia dan tatawag man kasalay kay Israel kan kalapotang ko katatunan ko sabi siyang Pohnpei State Government mayroon siyang variation o patola siyang mo tayo ng kakan po na si Israel mo dami ka siyang balagi ang suwat o ang bil mo isansal mo isan ki wag ya tayo niya bil na ang suwan budget ang suwat isansal mo mindada mo ni buka suka liya mo ni kap o yata mo ni kan mo tayo kan bait program sa amin ng patawan na iyan siya mo tayo pa na-address budget cup iyan siya mo tayo pa ma-position kayo mo tayo reprogram siyang muni buka ka o pali buka pa ang kolokol to position kayo mo reprogram kayo uyawisang iwasa ka laut-lakaw pa niya iyan siya mo tayo pa na-address budget cup mo ipatawan tatam at pwede sabol mo tayo PTA niya tayo lapali ang suwat katang kamu kita tayo uya tayo be mindful na mo niya figure kayo nan sabol mo tayo PTA na taan agis ko kita pwede kalaut la buka o ong tan general account bil ka mo intuitin yang simulay pa na policy kalangan Well, Senator When ang privilege Speaker. Speaker, when we had a motion that we got masin floor amendment and the silver situation in the mall of La Richabono. Chancellor mo kamu kita tayo bil masin floor amendment biskuit situation no. When ang privilege Speaker. Silip situation ni mau leben ya recha no. Koros mo tung kamu kita masin yei. Pwuhng masin iso kamu kita paitak tayo bang katianan masin ben floor amendment. Mie masin ben kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Dan baruan pada saya belum kamdian chain ko. Speaker, katiyan man ang kamal tapinan siya kumkuburo. Chairman Jane ko kamu kupura floor leader tayo kamal ma tayo bang kamal lebenan siya tayo kamal Kalangan Speaker, kupurma Chairman Jane ko may nakabung
Matay uyak puro kamagat mi ay tayo lang katiyan ang masin ng silub ko tuwa isang limaw le banyari sa kuno. Pag kamagat po ita tayo lang katiyan ang masin ng po ipan po na siya introducer Senator Pahrek. Kalahan ko, Mr. Speaker. Kalahan ko po chorus. I don't wow. Pamataan ko taglawad sa Ramoni Cup. Nirolab aban Patungan proviso you when napalila kusunod maglalapalila ran to you and napali pay period riyaisak 10 aban purala kung malaman ako tuwayo riyagitro isak limaw budget analysis padang kamudahan kita kelawat o chansal moni panitar aban pay taban kamban public safety panitar and accommodate adjustment ban we have. Niyaralap, kailangan Mr. Speaker. Kailangan Chairman Pahrek, miyatra masin na ba? Motion ng Mr. Speaker. Chairman in Finance. Miya kaway itong floor amendment 1. Kailangan may Mr. Speaker Pwuhng amuwi itong alwa sa pali Pwuhng mga daw may miyasang itong chairman mo. So iki tatawa ko suksang magtayla pali ako. O pwede masya tungalan ki karong-rong bang uyawiyan. Amaw ba akad lamo kamelala mesan nintuan na sa karkitar. Kalangan may Mr. Speaker. Miyatra masin na ba floor amendment? Kamuy floor leader. Speaker kailangan ay cungan wow sa pal patuwang yata kamagut tayo lang kakriting kimasan pan flora man silip ko tuwa isok limaw isok puno sa pulman kita. Tansa lang mo kamagut mi ay tayo lang kimasan na floor amendment silip ko tuwa isok limaw le banyari isok puno. Koros mo itong kamagut masan ni ay Pwuhng masan ni show kamagut po ita tayo tungkir masan na floor amendment. Speaker, point of privilege, Speaker. Masan ni ay Pwuhng masan ni show kamagat pa ita rok tayo sa pulman kita pero silip ko tuwa isang limaw laban niya riyay sa puno. Speaker, point of privilege. Senator Chairman Komproyen po na si mga Senator Simina. Kailangan Speaker. Kaya pa lang tungal Secretary wow. Itaan patuan ay point of privilege. Tayo lang kasamukol kasampal mansang winsokes na kabing konotski naan kusokes di rasem seorang atli yang padang trail macam tega klub-klub. Kailangan din ko promo Senator Simina pag yung mulian tayo diya robo na siya mga nakapasampalan way yay naan kusokes mayang patiyang tayo. Kailangan din ko promo may Asular point of privilege ay ban po na si Senator the Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker itong alwa sa pal bangko puro mo yopa bangko puro kan koros. Tilman patiyang kupurmawan malwat o kasamo ng kusokes na patiyang guide na sa nakawad. May Mr. Speaker, nawawa karakara kamagod malwat ya langga kuya kupuro ke floor amendment silubuk ito sa puno ulam niyari sa puno. Chansal kamaguto koros mo utun kamaguto masa ni ay Pwuhng masa ni show ay puitak tayo bang katiyan ang masa nito. Kamu yung Chairman Card. Kailangan may Mr. Speaker kamudahan ugdaglawad dagbag malwat engkak ukitala kasantin mo ni me malwat kamanala na paliranin siyak makasanti yang masli sa kayo ninduan karong-rong yu me kamadin mo ni patro keban kuburan malanwa ilele and Pohnpei sarawin tansal men KAPWARESOU uya men kapadapat padosang bahan kuburan sanangkan dan madanim na uya intuan dami sa latun malanwa at chairman uya kupurkan dan malanwa mo ni makamanaman laro and ka kuyala subsidy ang malanwa o raban wood kasaneti out the ben tatongkan may pitatachiyak may panuyawi nan parwad melel ranan ko open tiyak makasandiran uyawi may masili sa kayo. Mr. Speaker,
nan uya lama-lama rano wada sansal me malan wow ket tinansa matai peren meeting uya kupur miong kosandikan masansal nan men kapese me uya men kapada patong kamotang kita kelawat ermai Mr. Speaker I kamelele me ranin tiak iye uran me government katore la puen ka kauliang tadakin government mintuan ban apali tiak pangkupuran malanwa kamelele me puegi mi men KAPWARESOU committee pangkupuran malanwa ai kamelele me gdai sir ma sabun man ku pai kasal kosandikan me ban miye ikaporo ko malanwa pilban paro na kabina ukasandin kabina ang apol ban rano and pulisang pa isang pangkupuran malanwa aniara lab my speaker kalangan Tangan Chairman pwede kapatid for amendment. Kamu Senator Simon. Kailangan mga my speaker kasapalay tinggal sa karapatan luwa mo speaker imen kalalapag ko magtaglawat essential me open tiyak bawat pan yaw wasatogis mo kalalapag ma open tiyak pang yaw wasatogis para ewe tawiya pesa pelmarai mo man kalalapag na kaksaysat kalangan Tansyan mau kalalabak sa Senator Simon. Miya makakawi. Kamu Chairman ko. kalangan may Mr. Speaker itu ngal wasabal pangkupura mo yo pangkupurakan bagas puegi ya uya kubur o tama sansal nan men KAPWARESOU and may yang malanwawan kosaneti ko open tiyak ninduan kosanti mamiyer tang option kabina mele social services an kanena pesa ngopel na newe ai karban kupuran malanwawo kupurki monuwo na poliang ban sabon maray patet pugi ban mogid nan sabon maray wekan kapadapat ban pateng sang local government kan sabon manki enka kuya kasan diu me ban pileu ki yang local government kan ini aralap kalangan speaker kalangan man Speaker, Mau Senator Simon, Senator Mikan. kalangan na speaker ay tunggal wow sa palpan ko promoy one ko pa explore ay tunggal wow pan to ko kinalam pag tayo mamasa ni triak nos lang pasampalakan koros o leso seriso ulang koros melil honorable senators ikapungki kuburawat man speaker ita ipidikiting kaya tamin uyaw pamain asudit arsent sangan kesilutuan uay maparang ketiak tuangay pilmanan lapalasang ma awit ay tungay sila pingkalalapang kisme iman kalalapak chairman esansal me pachat me patulang malanwaw patula ban substitute kun patula inalla na account ororio ari ninduan mo niwat patota po yung patong 120,000 o 50,000 patong ban create ni process mamiya ang ni patula nan Chapel Marail account ang pangkaptoy o kanina. Iban kapungki ni uyapan tatok pagi manin kairo so paiti. Kusunat makawata cultural day essential kusunat wo report may tanong may report may tani Pohnpei. Makawewe kasambalan pilibilitan rano puen kolokol triagan ewe punin naramas kasambal ki rawat pue pasambal kalmangi masili sa keu
nintuan kuburan wen Pohnpei opil kapatayang kusanet me besomponan kila kairun besomparumet or makanino topol kan pan miamo ay bang kapung gemelel o iban nenen bel kapung nintuan kuburan malenwao man kairur niyan some apol panirawat arda bakatin maliala memia minority kay me sotyang gowet nan system kay memia nan system lemau en wen Pohnpei mia wen nan market ele we wono en chapel material ta we payo en chapel material government what sotra nan market riban kapung gemelel monin we pokon pukata pan totok an toke irayo me pan kolpana Pohnpei o pali akanene lang wega pilsutra yuang we bang kalau tela melel poison wen kitime koko na bang kontrolte I mean na abang patrola ng subsidio o ambang kaptoy numong tame malanwa ban kubrata I mean manale kaway chairman o campaign finance kalangan man speak Kailangan Senator Miguel Mamawal, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko puragan, kabunggi. Kaya naman kawit na miyasang kamagabay, Honorable Senator Miguel. Essential, dengan Flora Amendment Watch. Padawan, ran ko mentiakan. Ay kupuran malan mo met. So the kachor way take on. Dia kupura rai long kolonia o tegan lekikan sansal mesabun marai pacet when moni kan ni duone kanene ti nan pacet na mie uya tatala lok rianen mie when moni maka uya men kapatapat ang substitute na mie we activity malan wa met ri kamelele me wo wadichar o maban mie Uchud ang kamutan ko kita kelawat, ketin malenwa wiyawi nansam ada itu ngal terrain meeting, sekarang ada bami ya, men bagu kecil korus, men sekarang malenwa pun kakawai kasanti monwat ya ban yang aku kan korus, antum sansal, sansal nan kamutan ko kita kelawat, paduan Rejeki dari sekono ramen kau pentiakan. Sote nek kalabet o tekan digikan patian koloni. Ran kosan tuat o ya ran yume sabun Pohnpei. O Pohnpei kay mangi ya kita wekan. Ini bil sansal na sama tay pasan kosanet. Imen bagi talent leki kuburwat. Kupurmawan malan wow kamelele masuk koros pilikin yang aki apol mawan kolonial town o tegan dikikan kalangan may Mr. Kailangan Chairman Carl, Senator Pahrek, Commune. Kailangan Speaker. Iban panoon with a motion. Amen. Kapatayang ito kawam miyam. May letter Flora Amendment Watch. Niya korong-korong yung mabiyawi. O hanggang sansan sa utut doon sa moral person ko sa netralaw tumaw. Kaya ko kayo bahasa ni kira cukup bahasa ni government pampuan se oloroki siap ketutukan and ewe dari inangan gak decentralized email kami tu tunggu bagi mia uya pentiakan wen kiti mia uya pentiakan wen matrenim net sukses mobil mia uya pe orang rail tagai lagi kan open net kolonial perdanan seupada o ini kami lagi konangan kak mengilang rail kalau aku pendak piluya ewa abinu mapangkak kolpena Israel leadership what some madaliyas and way auto disana ramaskan metoror
dan ka kabol nintuan magtagmang kabenggi ban kulang kalian tiak pwede mon aday lang ato constitutional government the trust order kalian tiak ma apalito wayward Pohnpei kosane ti song chorus Europe o Malay irai sirbi sabon man ki policeman apate song chondo talk chikan irai tagalev me sabon man ki aramas irai kin pangok aramas kin padoyang pan kapoeta yunsek pwege irai liman nin liman ki sharp kailana yin aki wokun wayward ay magdai song-songan kak Pahrek yang biaban government ong tiak kasamatay abol kong paluwat and baksan mo. Yan parong ito motion trail kak kubur maos sa man kita kamutan uktak lang niya motor ranwat sila begitu sa bol meron sa kono. Kariaman. Chancellor Mohammed Komagut yung biyayam tayo na tuti masih ben flora ben silip kutu isa kuno le ben yari isa kuno sa bulman kita koros putung Komagut masa ni Pwuhng masa ni show Komagut paita koros putung flora ben silip kutu isa kuno le ben yari isa kuno masa ni Pwuhng masa ni show Komagut paita rok sa bulman kita flora ben silip kutu isa kuno le ben yari isa kuno yeta flora ben kamu Senator Korn Kailangan may Mr. Speaker itu ngaluwa sa bal bangko pura mo yo bangko pura kan koros nuwaw kara kamagud malwat yalenga kuya ko purgi flora amendment sila begitu sa kesula menyari sa kuan paros mautung Komaguto masa ni Pwuhng masa ni show Komagut paitar miya masa nabe kailangan may Mr. Speaker purgi ban kapese flora amendment buat may kamelele may kasampal Flora amendment sila begitu sa kesula menyari sa kuno Dagdag malwat ang kakamanada wantala lumakit jang pan sektor melel mapali kembang kamarain wantala lumakit ang kakuya chairchen sawasira isang batangkan niya panatangkit Teachers Development Fund miya kasantin sa matay kembang school mapayang kasantin chamko makasanete may rai isang batangkan chorus funded under chamko the compact pan miya rai tungal tigri nan kosan duo iraikan me AA degree nan Pahrek sa kesu requirement wo raban padoan arai tungal PA degree Mr. Speaker dalo ternamot saya kosan diu nan patet kosan di enka kapali Pwuhng and tuition and irai sambatak pukat Mr. Speaker ranwot mi irai sambatang kay me suku-sukuler siyon boran padoan arai tungal PA degree Answer mo kata aku ya right tungal AA degree re-exhaust la Pell Grant magkinapali ya right tuition wawad pan apali irai kan kata aku ya right tungal PA degree waran ka kapali ki right tungal tuition ikamelele mo kosan duo de ya kosan din government audang government bang bukok requirement bukat iksen requirement ma Amerika kosan eti yang kecil Moni you me apol devan sector ay men apali Mr. Speaker sa takwad kamelele me uya kamaben Pohnpei pwede palian school o ikamelele me koneng kasantin government na apali kumabanso aban pil kagatele yang lalapot me miya ang sabatak pukat niya sa maraban patuwan na rai tungal tigri aban rabagi to tak me puimo pwede tigri pukat kinuya pilmen sosong ang Pwuhng ng tatangkan. Niya so government pa napali ay kamelele pa miya kasanti. Naban so sa matag pukat puran kolokola ray tungal pukat to. Ano yaralap I kawit pen floor amendment pa Mr. Speaker kalangan Chairman Pwuhng kabesen floor amendment Speaker kamu Senator Simon Kalangan ng kawin Speaker ko sa pala ito ko sa karutan mo Speaker men paduan tayo tukal dut ang flora amendment niya o ikapunggi paulul nasan kasilel mesang ren Chairman of Finance yung kakapatayang essential me ranwot niya sumpatak me full-time teacher we are principal kot-kotoga aray tungal bachelor's degree po kasadin chamko by 2027
principal man na siya to aral tungal ay bachelor's degree tan patosa. Ari iko sampal panirawot. Supsang naramas tuwad rupatwa wiyat allotment sang aral tungal PT porangka fine credit to. Ari speaker yang utung yang kamelin national chairman finance utan na siya kuno. We are requirement in Chemco o government in Pohnpei sang total po ang anane and we are taxers harap papain kisang nan pinaral tungal paycheck niya money ang staff development. Irabugat may speaker ibig patuwad na may nila kahit di karanas taman na niya tungal lagi situation po na may direl niya kaya aman na step forward kako to kasalita kapal na tungal karata imen menuaw pagi dahil lang ka kupurmaw o apaliyalay rawat ap yangan met ay sama committee and education pan talk floor amendment memia floor motion memia sang senator ward aran kapatay ko robat lalo kung memia me ko ine koran yang kana kela pitang pwede siya muni ara report to legislature ang kupura o apali tataw ay met men utungi tabi sa sanction pa yan. Talaga nang kami ito may pataw yata motion to close floor amendment lipukin to isa kisi. Sige. Chancel magkamuguti umiyaya rak magupren po na si Senator Miguel. Kalangan na speaker na itungal sa karanwaw sa pal kumakubura wala ko. Punong taler tungat ya po sinmali alin sapi na yan kakakisma kawasak. Ay tungal sa karanwaw sa pal may speaker vice floor may chairman ay tungal kalapak mo na pantoketa wawat ita ang kakapali meta ba manane teachers development fund what pogi soto ay soto patawan list yo mapatawa ngay mangkalaba wawat pa nita te bang kalwanta ananwa po soto kakapali alawun sa bay patawan kita labiyo katakatawagi aral tungal PA met legan principle ko ibatawan na imi mangkalaba kay chat Privilege motion na, Mr. Speaker. Senator Miguel Kalalabak, you must chairman. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa bal, bangko pulong bangko prakan. Dahil man, itong alwa hindi wala bangko pulong sanangkan natin niyo na kapiyan ng tunto. Kapag kayo naman kawin mo, may sangka makabayan ng Senator Miguel. And sansal na wawad minimum wad pwede eupenayu memia an pungan committee COM o MN joint school mebeluya principal lonia so de sampatak and school in Lawatik kawid wiya nga terang kamban education ang kakawid ito ay taniraikan koros na ban anane epol ni sangan momot apo yagi pinaka minute masuk depan apa liala agar kerja sudah yang beliau register yang tunggal kelas pun ka account yang tunggal course kan aime pada ni sangan momot kamela lam terus dambang ka wait list you ban yang akhir eten course amno wadi mo para tong kami tinintuan COM o pinakapo patuto tuwang kami kalangan. Kailangan Chairman Carl muna tayo ban pagpadola ito sa karatan wap lapang ukuran sinani ka rin mo yun matilani. Kami Senator Pahrek. Salamat sa Speaker ban nga ta motion mo itong ituan for the privilege. Sansan lan molwot na sinankin wine maternum katti ayman baron walianti momotun sak baron kagaban kurajay tangkak ran maugi katona sevi katon sinankin eu pesen la bola poi Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator Pahrek. Motion in supplement kila floor amendment. Kailangan Senator
Chancellor Mao Komogiti Mayor Tayo Rutung Masan Floor Amendment o Supplement kita Koros Mautung Komogito Masani A Pwuhng Masani Show Komogit Poita Tayo Rutung Tiyan Masan Koros Mautung Tayo Supplement kita Floor Amendment Silip Kutuwa Isa Kisula Pinya Reisa Kuno Masani A Pwuhng Masani Show Komogit Poita Tayo Supplement kita Floor Amendment Silip Kutuwa Isa Kisula Speaker, motion in close main motion. Kamui Senator Edward Kalangan from Honorable Speaker. Tinggal sekarang wala pang promiso ko pang kupurkan terus. Honorable Speaker, may offer floor amendment. Silubugi tuwi sa kwalu laban yalri sa kuno ibagar yaman. Riyaman. Chancellor Mao Komogit Mayor Koros Mautung Komogito Masani A Pwuhng Masani Show Komogit Poita Tayo Katiyanan Masan Poipan May Kupuro na sa introducer and floor amendment Senator Edward Kalangan from Honorable Speaker. Honorable Speaker ni Oralap floor amendment silubugi tuwi sa kwalu laban yalri sa kuno. Kawit kiksin palian yalbis. Lintuan kawit ni Patrwan sang Chairman in Finance. Ang kagan kupurpur lang Committee in Finance po lagi nangichipkan na nanganap po ang kagan kawit kamutan floor amendment watch. Ang kagan patroyang. Kariyaman. Kariyaman. Chancellor Mao Kawitan introducer floor amendment Silip Kutuwa Isa Kwalu laban yalri sa kuno anasain lang sa Matay Committee and Moli for ang kakter o apaliyot Koros Mautung Komogito Masani A Pwuhng Masani Show Komogit Poita o floor amendment Silip Kutuwa Isa Kwalu laban yalri sa kuno asain na nga sa Matay Committee and Moli Speaker. Masular floor amendment ay bahan po na si Senator Pahrek Kalangan sa Speaker. May baron nga ta motion in child gag sabon man kita. Bill number 5 kuri sa Kumaw laban yalri sa kuno Hinduan kaparabatin amendment kana patro. Riyaman. Koros Mautung Komogito Masani A Pwuhng Masani Show Komogit Poitar to Tayo Rutung Tiyan Masani Ben Pamutan ko siya na Pwuhng sa Klimaw laban yalri sa kuno Pagya tayo ba ang katiyan ng karyaw kim sa klan watawat Matay rule may require duplication facility o kamutan ko siya na Pwuhng sa Klimaw laban yalri sa kuno Tanong yalar kamutan ko siya na Pwuhng sa Klimaw laban yalri sa kuno LT1 Saan po na sa Chief Clerk kung lipurin Speaker, pagkita tayo ng katyaman ng kambal na pinansyaw. kahit kambal Kalangan, Speaker,
Senator Irons, Hey. Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Amen. Senator Liganet, Senator Louis, Amen. Senator Ludwig, Amen. Senator Miguel, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Ang yung magalgalay. Senator Simon, Senator Simna, Amen. Senator Simram, Kalangan Ensansala yang way ni sabul mata usus metoko kamutan ko sunod pap kriyesak limaw le banyar kriyesak kono LT1 usus kriyesak ko karos Pwuhng kamutan ko sunod wet ni sodan na uwang. Kalangan Nasyular kamutan ko sunod pan Phil Calendar ay pan Privilege, my Mr. Speaker. kamu Senator Carl Kalangan, my Mr. Speaker. Muna tayo bang kaya sa matay tasin may sang ranwat ay men. Tungaling riyan sa umawat po ko sa nadyo magkay ka manalar. Kamutan ko sa nad wali sa kayo, liman yari sa payo, wali T3. Kaya ka manamanlar. O kadirag tamurin may wasakay may ekis kuksang kaway kan may ang karong-karong. Ano wow, kararagaman kamakit. Mumot ka sa mbalwat, kailan ka KAPWARESOU consider kamadang ko sa netwali sa kayo, laban yari sa payo, wal P3. Amen. Chancellor mo kaway ta kamagatan Chairman Carl karos kautong kamagto masa ni Eh, Pwuhng masa ni so kamagat paitar o kay Kapurator kamutan ko sa net wali sa kayo laban yari sa payo LT2 Thailand kakan place pan supplementary bill calendar ay pan po na siya Lord Leader Kalangan speaker tungal wow sa balang tutuwa sa bang perangkat ko sampal. What speaker may sa karok burmao niya tayo ka place kusunod kamuntang sunod number wali sa ko labi na rin sa tayo na sa pulmatay pil kalantar ng rango. kaya man. pag yan na utpan kamagto Kaya ka may mga speaker. pag kamagti wamiya tayo Kapurator kamutan ko sa nito o kamagti Thailand place pan sa pulmatay bill calendar pag yan miya utpan kamagto ay man patroan pakita Thailand place kamutan ko sa nito wali sa kayo laban yari sa payo LT2 pan sa pulmatay bill calendar Speaker. LT2. Speaker. Kumalma, Senator. kahit kamal Kung kubura na kakansansal makamagit yung mayor o talan kakan katiyang nan masanabe te katiyang nan kamagit mamiya talan reconsider kamutang ko sundet wali sa kayo laban yari sa payo LT2 paros mautong kamagito masani Pwuhng masani so kamagit paitar o tayo Uyayar kamagut o paitar o ipang patroon talent place kamutang kusunet wali sa kayo laban yari sa payo LT3 nituan kawait na niyayar. Saan po na sa Chief Clerk?
Legislature Bill number V6AH Daily Legislature Draft Bill amending 19 PC 3-104 relating to minimum wage and for other purposes. Kakatian and Masin by Pohnpei of Floor Leader. Langat speaker Chwalwao sa palang tutu to speaker man patuloy na kamut lang kakatiang masani kamatang sunit ng pawalisa ko laban ng rigisak tayo usapul man kita Karyaman. Oras mo itong kamagito Masani Eh, Uwang Masani so pag kamagito po itak tayo bang Kakatian and Masin ba? Miya Masin ba? Pohnpei sa Chairman and R&D. Kalangan ng promo yung Honorable Speaker, kakachiplew kaya sa bali tungal sa karanwa. Honorable Speaker, LP wali sa kaulab niya isip tayo. Inalentete yung bang kapurkan ko tutosang pakaw kay katin masani ka na kapatuan pen. Pwede ay tungalang kiyan sumawa, iman patuan offer, floor amendment. Silubigit tuwa isip tuwa ulab niya isa kun. Silupit tuwa isa walu ulab niya isa. Paros mo itong kamagito, Masani Uwa Masani so, kamagit paitar, pag kamagit ya paitar, tayo bang Kakatian and Masin ba? Miya Masin ba? Kamagit Senator at Ward. Kalangan ng promo yung Honorable Speaker, kakachiplew kaya sa bali tungal sa karanwa. Floor amendment silubigit tuwa isip tuwa ulab niya isa kuno. Pagpagkukupurma o kawkawit, kailan gagan patuan niya isang non-paychew, lain isak silu, del riya isak limaw, and patuoy. Page riyaw, lain ew, lel walu, and patuoy isang. Number riyaw, dapat kawkawit, page riyaw, lain isak and patuoy isang, o muri subsection, word subsection, and kagan pagpiliti isang true ng basilu. Ay ni oralap na dyan o good speaker wrong floor amendment silip tutuwa isang tuwaw labilyar rin isang puno o bagida dyan ang kagan rechinti mga sente. Kamuy Chairman Carl. kailangan man Speaker. Men bagita tatawa ng purudong kami to. Ngayon, kita ang kawit may patunang floor amendment word. Pusang mere kawit may yang kamata ko sa mga. Imen sama tayo tatawagan na Pohnpei state government sudah ka kuasa-kuasa na ito minimum wage may panapali ito contoh tatawagan Pohnpei state government utan sudah ka kita pukaki local government pa ito uya pa na tayo bang kalawatela mohon makin patalang rin magtayo bang kasana ito nunumang wage so paysangan budget maragin tungalan iti yay minimum wage may bang kalawatela utang tayo panapali yang rin kaya Mr. Speaker, masakalat dala na itong chairman mo, chairman ng R&D. Kamelele mas, huwag kita kilalaw di yun. Buksanger utan, inangin legislator, makamanat ako sa network. Magtayman utan, rekan si Chairman Ney, ang kapurpurtong committee. Committee ang bilaw report kilong. Karong-rong Ney ang uyaw. Met buksanger ta memiye nintuan kawikan memiye sangrai local government. Itu ngal pag man Mr. Speaker lang. Speaker, salamat Senator Simon. Kung kawasan di mo yan. Speaker, talaga ng COVID ko sa palay tumal sa katagwaw. Speaker, nalaman memiyamet tame biyak sungusungan pasaniti may pamiya minuway siya ang government o private sector nan irami committee talk ng korong-korong mamiya dunia takaryaw yan iyo kasadapan iray local government kan iyo ang project ng capital improvement project kan niya tapi dia concern murang korong anak dia kita kamanalak ko sila duot kami am concern for dong committee o pintende na option speaker me pidada me
Ako'y local government sudah survive magkaitan set minimum wage to the time of ang government. Filmia akai private sector magkasayan Rel kami poroto rasutra walianto kambaso aral testimonio utan sapung pagi tanuyaw capital improvement project kan magkaitan set $5 a month. Awagi magkaitan kotyong ng capital improvement project dahil air labor at taypan air da sudah ka tujusin talalimaw. Amia aral tunggal current employee me kak consider specialist employee man mimini talalimaw alam away risong koran penuh rekawit itu yaw mai pensongo aral patuan tu specialist yang overseas dekat patu tu we have local man Sliman repatau lah ya komite tu utru dan patuan tu tuntat toksang ni komite utrung taulu labor ang totokat patu sang Pohnpei mun bukan pakai Pohnpei riai me alota waktu kelam memia mo i utung kemungkit memia ap ipil kam wow negi kuburan member dekan masyutra einsound rangkak talk concern kan me padoto me alota propose lora memia ai ban wow negi tak prorai ap also what di kamelem ananir kailan kotiak apalitai rawat makatay bikot lang ng tartawat no miyo katete makatela na anapin wakit pwede wag mo tukla na isaw kusinat mas speaker katay kak wakit isaw 12 bilib ap main miyo got po ikamele me 175 paduda 250 lapalan got on private sector irail kan me pantatok rabang kon me miyo kalawd la ap iwas sabi bin cover magkaipan kalawd na private sector ng tuwan tanam yung biyak si private business tigidagdag kakaro kakamaledi tuwan tatong ko ar iwasan no kami to utan masan ratapano attainment when in siya na mga minimum wage makes loud alaw ta arpan do sa employment ar ya imemiyamet and patuwan siyang minimum wage ang local government patuwan siyang minimum salary minimum wage ang capital improvement project o kahit ilawat yung private sector o government. Ay memiyan sa wala. Kailangan kami speaker. Senator Simon Mawar, Senator Pahrek. Kailangan, Mr. Speaker, dahil may motion na minatrace ko yung San Simon na local government. Kailangan magdahil kamanala kasunod niya floor amendment niyo patulong siyang Senator Edwin na panuwalong na Israel exempt siyang kamugitong na Prestibanggak soldier. Kaya kamanalay reo. Karda hong local government is a problem. Imenutung dahil nagkak kapurelang kami tibuagi. Ukitak laman miye, uya labalan substantial change hong kusanito. Kasi we have floor amendment. Ma tayo po nambay tigituktal laut la. Dahil kak we have floor amendment. Asangon labalan change from me. I kamel naman pura labogi. Masing Pohnpei siya mak tayo pilo yang ata. Figure mon motion no. Dia bag may kinuya itong coffee. Ila may patuan yang suka nan salt may patuan. Floor motion me kapenggi. Men patuan nga da kamogit. Dahil nga sa ilang kamadian finance. The appropriate committee ran kak track floor amendment silibuki tuwasyak tuwa o kapureto wansan Kaya man. Chan Chalamo kamugit memiyayar ana sa floor amendment silibuki tuwasyak tuwa o lebinyari yasak wano ana sa ilan sa bulmatay committee ang honi pagya miya utupan kamugit wo Gan pona siya. Karos mautung kamagito masani ay uang masani so kamagit paitar masyadong masan ben floor amendment na kamagit memye atay ban retung tier o floor amendment silip kutu isak tuaw lebih ni isak wano pan kapur-purlan sa bulmatay committee in moni o kamutan ko sundet magkay reconsiderate pan Pohnpei o awiyawi
report and floor amendment sidup ketua isak tua oleh menyari isak mono. Speaker, Kami Senator Perez. salamat ko, Mr. Speaker. Kabula malam survey ti. Ben baron nga ta motion ng silent kag kumaltisan ang yukupur. Ranwot, usapal ben subject to call. Kamagiti umiaya ramon ipan po na sa kamagito iman may kupurin po na sa mga chairman kan masuk pakayar sa chairman kan chairman Kailangan may Mr. Speaker. Sansal may bansur session lakap. Kami din chorus sa tawag may apa-apali pada transmission act. Ang magmagitinan kami din chorus. Pero mabangkak kupurakan ay man bagitinan kak. Sa pali, tatawagin kami din chorus clock ASEC ng chamber lakap. Kailangan may Mr. Speaker. yan sila mga pakayar sa chairman and committee chorus sa mga mile meeting clock Asia lakap pag isa session